انجمن معلومات شهیدان آباژار رقایشی به داخوانی که ایریشن دولت ترک دا گرکل دشی باکور جت سوریه شرمزار کرو گوت دولت ترک برخدان گل هرم جخوره خطر دبینه. انجمن داخوانی خود گوت دولت ترک به ایریشن خو ین هوانه و هدف گرتنا بنسازی هرم دخوازه وینا گل بشکینه هر وها دستکفتین شورش روجاوا تیک ببه. انجمن معلومات شهیدان بانگ لپیکاتین باکور رجلت سوریه کر کل دیجی ایریشن قرکر برخدان خو بلند بکن جبر کو دولت ترک برخدان گل جخوره خطری دبینه. هر وها بانگ لجواکا ناونتوی ریخستنین حقوقی کر کو به ارکن خو ین اخلاقی رابن وحساب دولت ترك بخواس. الدولة الفاشية الطورانية التركية لضرب طبعا اننا نحن كلجنة شباب ورياضة بمدينة الرقة وريفها امدا خواز جواكا ناونتوي دكنا كو قادا هوايي لهمبري بالافرين دولتا تركا داغر كير بقرا جبركو دولتا ترك بريا بالافرين خواين شر او كشفه قلي ما هدف دقرا ام ايريشن دولتا ترك ان بسروبر بتون دي شرمزار دكن امو كمال باطن شهيدان تاني دا استا شرمزار كرني دا نامينن كيجان كليه ورا خوستن امي چكي هلدن او باراستنا نرخين شهيد وشورشا خو بكنا الريادي ودورهم السياسي ودورهم الطليعي في مدينة الرقة.